Sa sempat en yakendu Persya ke Real Madrid, Persya ke Benfica. Kata haka jinglekai ka knockout phase playoff. Haka bagi jinglekai kendai ka fast leg pat second leg kumta ken yo ban lekai halaying bat syabar na laying. Ki jinglekai haka knockout phase playoff kandai haka kat new kat praterik pat arpsau arpsantrik ubnai Februari. Kata haka fast leg bat ka second leg. Bat hadin belakut ke jinglekai haka knockout phase playoff. Kumta ka final draw na kumta ka round 16 bat ka quarter final semi final kan sadeh ka arpu new tarik Februari mentau senam arajar apun riu. Ki jinglekai haka round 16 kin sadeh ka chpau kadwe tarik kan new kat praterik na match arajar apun riu. Ka quarter final kan deh ka new praterik kat sau kat santarik April arajar apun riu. Nang ta ka semifinal kan deh ka arpa pra tarik April bat san riu tarik Mei arajar pun riu. Bat ka final kan sedei haka live tarik upnai Mei arajar apun riu. Ha din ka final draw na kam ta ka playoff haka Champion League. Kini ki tim kidai ki barsai kendu biang kata ka first leg bat ka second leg. Ka Benfica kan kendu Persya biang ya ka Real Madrid. Ka Bodo Glimt Persya ke Inter Milan. Ka Monaco Persya ke PSG, ka Karabakh Persya ke Newcastle, ka Galatasaray Persya ke Juventus, ka Club Brugge Persya ke Atletico Madrid, ka Dortmund Persya ke Atalanta, ka Olympiakos Persya ke Bayer Leverkusen. Kumta ki jinglekai kendeh ka first leg pas second leg. Ki jinglekai ka first leg kan sadai ka kat pra kat kandai tarik muta upnai Februari kat ba ka second leg pat ki jinglekai kandai ka arpsan apun riu tarik mentau benai Februari. Kumta hangne ngin CI manoban yorung syakarau 16 na kiri kat riu talikitim. Ka Real Madrid klamat ek jing syarem hakre ke jinglekai kepada Persya ke Benfica haka group stage. Bat ngin sepej hakre ke artli ke jinglekai ka first leg pas second leg hakre ke playoff lah to ke Real Madrid kelan ban keput kelah ke Benfica hakre ke jinglekai ki banwan. Ban penduk sendone ke Benfica pan yorung syakarau 16. Kumta ka ba ap menta ka day satat ka kat pra kat kendai tarik benai Februari ngin sepej haka fast leg ke jinglekai ke peningkong kamtam ke Benfica Persya ya ka Real Madrid. Te kat kum ka jingpej ke jong pi nakri kat ndru tri tim ki ai try ki tim ki ban yorung syakarau 16 na ka playoff. Kublai Shibun.